Mimi siko kasi sahi. Kuma thirikari yaiyukia matharaita kuma kuri maabitha muhohi aria magitagira muingi hamwe na kuria andu aria megwateire matharaita macokie. Muingi wa kaunti ya Laikipia ni wekire uguo, no kuona Laikipia ni imwe ya kaunti iria ikoragwo ing'etheirwo ni ugwati wa gutharikirwo gugitabanio uici wa mahiu, riu aikari matigitwo ugwati-ini. Murugamiriri wa atumia kuma kaunti-ini iyo Catherine Waruguru augite thutha wa matharaita gucokio kuri thirikari, uici wa mahiu ni wongererekeire kuona gutiri uria muingi ucio ungigitira guku na atumia magikora hatikaini ya kunyitwo kia hinya matura-ini ma Mwatiku, Sosian na Kamwenje. Let it be a very clear message to the IG Mr. Mutiambai that the people of Laikipia wameumia na vile mambo sasa imefika. We will give a way forward kwa sababu inakaa sisi tunakaa ni waoga, hatuna buduki, hatulindwi, watu wetu kazi yao ni kuishi kuumizwa kila siku, na hawa watu wametupatia kura, wametupatia majukumu ya kuleta amani Laikipia. Waruguru ni ahinyiriire ati thirikari niyo iri na uigiririki wa kugitira muingi. Wale wengine ambao wanafanya maandamano wakiomba serikali na wakililia ofisi ya Waziri Matiang'i wasaidiwe kwa kupatiwa usalama, wanashikwa wanawekwa ndani ya police station, wanaambiwa hawa wanavuruga amani katika Laikipia. Waruguru ni ongereire ati andu aria matharikagira aikari a Laikipia kuma icigirira ingi ono mari na matharaita na gutire muthenya utukaga gutaumirite tharikira kaunti-ini ya Laikipia kuri andu amwe moragagwo. Ngiribotera Kameme TV mohoro gitao ni njitagwo Wangui wa Muiruri.